Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli na 12. dodjelu nagrada za filantropiju Iskra. Okolnosti su učinile da naše godišnje okupljanje ovoga puta bude malo drugačije, skromnije i u uslovima na koje nismo navikli, ali prilika da se sretnemo i iskrom nagradimo one koji su se svojim dobročinstvom istakli tokom godine za nama, ne smije se propustiti. A upravo prošla godina, više nego jedna prije, pokazala je koliko znači pružena ruka pomoći i koliko je čovjek čovjeku bitan. I ovoga puta odaćemo priznanje i iskazati zahvalnost pojedincima, organizacijama, udruženjima iseljenika i preduzećima koji svojim davanjem i činjenjem doprinose prosperitetu našeg društva i pokazuju put kojim vrijedi ići. Pozivam Anicu Maju Boljević, izvršnu direktoricu Fonda za aktivno građanstvo, da nam se u ime utemeljivača Iskre obrati i otvori svečanost. Izvoli. Ja ću masku skinuti dok budem govorio, što preporučujem toplo i svima vama. Dragi iskronoše, dragi prijatelji, dragi partneri, gospodine Mitrović, gospodine Radovanović, a mnogo nas je više u smislu partnera i prijatelja, pa neću nabrajati. Aha, rekuše mi da se pomjerim malo udesno. Evo mi. Dakle, bez maske, jer mi jesmo bez maski, dobročinstvo je bez maski. Evo nas opet zajedno da odamo počast dobitnicima Iskre za 2020. godinu, jer držimo da se dijela učinjena za opšte dobro moraju isticati u svakoj prilici. Ovoga puta nijesmo na Cetinju, u Zetskom Iskrinom domu, a vratit ćemo mu se. 11 godina smo iskrili zajedno, ne osjećajući hladnoću decembarskih noći. Naprotiv. Ali ovog puta smo u srcu kulture grada. U Kicu Budo Tomović, iako je podsjećanje uopšte potrebno, ovaj dom je jedina ustanova koja je dobila Iskru za doprinos opštem dobru. I zato je Snežana Burzan, direktorica Kica, našla svoje mjesto u žiriju za dodjelu nagrade Iskra i zato smo ovdje. Godina za nama je bila drugačija od svega što znam. I toliko je toga što je vrijedno pomena i kolektivnog pamćenja za buduća vremena. A prije nego što se, pokušat ću kratko, osvrnem na 2020. mislim da se vrijedi podsjetiti jedne pjesme, za koju sam sigurna da je mnogi od vas znaju, makar po naslovu. Napisana u 17. vijeku, napisao je John Donne, engleski pjesnik, i zaista ne znam da li je ikada bila aktuelnija. Nijedan čovjek nije ostrvo, samo po sebi cjelina. Svaki je čovjek dio kontinenta, dio zemlje. Ako grudvu zemlje odnese more, Evrope je manje. Kao da je odnijelo neki rt, kao da je odnijelo posjed tvojih prijatelja ili tvoj. Smrt makog čovjeka smanjuje mene, jer ja sam obuhvaćen čovječanstvom. I stoga nikad ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tobom. Da, nijedan čovjek nije ostrvo, a pandemija je čovječanstvo, nas, mene, bilo kog od vas, umanjila za preko 2 miliona života, tačnije 2 miliona i 160 hiljada. I pokazala nam je da bez solidarnosti i odgovornosti ne možemo opstati. Pokazala nam je koliko su nam važni zdravstveni radnici, prosvjetni radnici, da su nam važni i novinari koji su svoje zdravlje ugrožavali svakodnevnim izvještavanjem, a nisu mogli da rade od kuće. Svi koji su bili i dalje jesu na takozvanoj prvoj liniji odbrane zaslužuju priznanje. I meni je makar i nama utemeljivačima nagrade ovo način da im kažemo hvala i odamo priznanje za sve što su radili. I ja lično ne mogu nikako i ne mislim da ću ikada zaboraviti one aplauze tokom prvog talasa epidemije kad smo izlazili na balkonu 20 časova. I molim nas da se što češće podsjećamo tog osjećaja koji smo imali tada
i solidarnosti koja nas je vezala. Kad je u pitanju Crna Gora i naš zajednički odgovor na krizu, neko možda neće vjerovati, ali su neka istraživanja pokazala, vrlo relevantna, da i dalje prednjačimo u odnosu na region, kad je u pitanju davanje i vremena i doniranje. I upravo je Crna Gora najviše donirala. I naravno govorim o uporedivim podacima u odnosu na druge. A takav trend je već godinama i rastući. I to jeste naša Crna Gora. Iako se o tome manje priča, jer mnogo toga je bilo važnije u protekloj godini. A sada se vratim Iskri, mostu u čovjeku i među ljudima. Nastavlja da nas podsjeća da nijedno društvo nije dovoljno bogato da stvori toliko moćnu i sveobuhvatnu mrežu sposobnu da zaštiti i zadovolji potrebe svih pojedinaca. Naročito u svijetu koji se sve brže i snažnije mijenja, jer takav svijet rađa kako neočekivane i velike mogućnosti, ali isto takve krize i lomove. A vidjeli smo i vidimo i dalje. Mnogo je dobrih dijela u godini za nama. Otkrili smo samo neka. Imamo 10 iskronoša. Svi ste već čuli i znate ko su, ali ja ipak želim da ih pročitam. Imamo 5 specijalnih priznanja, imamo 3 nagrade, od čega su 2 za korporativnu filantropiju, dakle za privredna društva, 1 specijalnu nagradu za životno djelo i kao i do sada 1 iskru dodjeljujemo posthumno. I nastavljamo da čuvamo od zaborava izuzetne ličnosti i dobrotvore iz naše prošlosti. Dakle, nagrada za individualni doprinos Ivo Đukanović, nagrada za doprinos dijaspore Fondacije Hemijas, nagrada za doprinos na nacionalnom nivou Jugopetrol AD, nagrada za doprinos lokalnoj zajednici NLB banka AD Podgorica, specijalna nagrada za životno djelo profesor dr. Milorad Nikčević. Specijalno priznanje za doprinos dijaspore, Bošnjačko-donatorski fond iz Luksemburga, specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru, nevladino udruženje Žene Bara, specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru, NVO Izvor života iz Nikšića, specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru Sabra Decević i posthumno priznanje za dobročinstvo Petru Vukčeviću. O svima njima i od svih njih ćete čuti više, a sad ono što jako volim da se zahvalim, nije predug spisak, često moram da skratim, ali one koje zaboravim oprostit će mi, jer valjda i moj sebi dozvoli da zaboravi one koji praštaju i ne zamjeraju. Kicu Budo Tomović, koji već pomenuh, koji nas je udomio i toplio ovog puta, i direktorki Sneži Burzan, našem žiriju za dodjelu nagrade. Svake godine kažem da neću pominjati koliko je težak njihov zadatak, ali vjerujem da makar mi okupljeni ovdje to možemo da pretpostavimo. Možda dijelom i znam. Upravi za dijasporu, Privrednoj komori, našim partnerima, evo, 12. godina. A vjerujem da je makar 5 ili više od vas bilo i na prvoj dodjeli nagrade. Dakle, rastemo zajedno sa Iskrom. Uzrastamo u dobročinstvu, u filantropiji. Naravno i Evropskoj komisiji, i ovo je već 4. godina za redom kako zahvaljujući podršci, što bi se reklo Brisela, odnosno Evropskoj komisiji, mi uspijevamo da organizujemo ovakve događaje i da promovišemo Iskru. Nadamo se da će se i drugi priključiti i prepoznati značaj zašto se ovo radi. Ireni Rašović, našoj sad već tradicionalno voditeljki i volonterki, koja je, koliko sam čula jutros, dobila nagradu za, pa će mi Irena dopuniti kasnije, za njenu novinarsku priču o osobama sa invaliditetom i o inkluziji. Ameli Farljučkić, mladoj muzičarki, koju ćete kasnije vidjeti, našim mladim balerinama i profesorkama i koreografkinjama Manji Pavićević i Viktoriji Strugar, Takt produkciji Peđi Miliću, opet sve neka davna prijateljstva koja traju. A tako nešto traje sa razlogom i svi to znate. I naravno veliko hvala svima onima koji su predlagali kandidate, pomažući nam u našoj misiji isticanja filantropskih dijela. I ono što mi uvijek najlakše je kraj. Prije nekih 5 godina sam ga napisala i rekla, ponavljat ću ga stalno. Ponavljam ga i ovog puta. Dok je mene i dok
dok je nas svih zajedno. Ako mene ne bude, nastaviti. Dobitnicima čestitam od srca. Radosna što je Iskri i putokaza sve više, koji nas istovremeno uče kako preći stazu od milostinje do milosrđa, od dobročojstva do dobročinstva. Iskrom do zublje, da nam dobro postane navika. Hvala vam i u dobru se gledali. Hvala Maji na sublimaciji prošle godine i uvijek toplom zagrljaju za sve koji su na bilo koji način uključeni u ovu nevjerovatnu humanu ideju. A mi krećemo sa dodjelom. Dodjelu ove godine počinjemo nagradama i priznanjima privrednim društvima. I to nagradom za doprinos na nacionalnom nivou, koja će pripasti kompaniji Jugopetrol a.d. Brojnim ulaganjima, prvenstveno u oblasti edukacije, sporta i mladih, Jugopetrol a.d. pokazuje koliko je važno odgovoriti na različite potrebe društva, a kroz više inicijativa pružali su i materijalnu pomoć socijalno ugroženim porodicama i pojedincima. Proteklih godinu kompanija je realizovala veliki broj društveno odgovornih aktivnosti. Tokom prvog talasa pandemije u martu 2020. Jugopetrol je uputio donaciju od 40.000 eura za nabavku 2 respiratora. Preko Crvenog krsta podijeljeno je 20 tona paketa humanitarne pomoći vrijednosti 20.000 eura za veliki broj porodica i pojedinaca, dok je volonterima Crvenog krsta donirano gorivo u vrijednosti od 5.000 eura. Akciji su se pridružili i zaposleni Jugopetrola i odvojili dio svojih mjesečnih zarada za podršku ugroženima. U cilju olakšanog praćenja online nastave donirali su školski pribor i 8 televizora Dječjem domu Mladost u Bijeloj, vrijednosti od preko 8.000 eura. Finansirali su uređenje Rimskog trga u Podgorici, donacija sadnica drveća sa ukrasnim žardinjerama iznosila je 28.000 eura. U prošloj studijskoj godini kompanija je stipendirala 2 crnogorska studenta za boravak i studiranje magistarskih studija na Univerzitetu u Pireju. Donirano je gorivo opštinama Cetinje, Berane, Petnjica u periodu nepovoljnih zimskih uslova, požara i poplava. Pred kraj godine organizovali su dodjelu novogodišnjih poklona djeci koja se tokom zimskih praznika nalaze na liječenju na Institutu za bolesti djece u vrijednosti od 4.000 eura, a zaposleni Jugopetrola su i ove godine učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Sve to razlog je zbog čega kompaniji Jugopetrol a.d. ide nagrada za doprinos na nacionalnom nivou. Pozivam Saru Ivanović-Božović, marketing menadžerku kompanije, da primi nagradu, a nagradu će uručiti Pavle Radovanović, generalni sekretar Privredne komore i član odbora za dodjelu Iskre. Čestitam! Iz obrazloženja kojeg smo čuli jasno je da nagrada za doprinos na nacionalnom nivou zasluženo pripada kompaniji Jugopetrol. Podrške i filantropske aktivnosti u različitim oblastima i usmjerene ka različitim kategorijama govore da je kompanija imala strateški pristup filantropiji koji je preduslov za dobijanje nagrade o kojoj govorimo. Zasluge sigurno pripadaju onima koji donose odluke u okviru kompanije, menadžmentu i gospodinu Semelidisu, ali i zaposlenima koji su učestvovali u realizaciji aktivnosti, među kojima i dobrovoljno davanje krvi. Vjerujem da će kompanija istim tempom i na istom principu nastaviti filantropske aktivnosti i još jednom im čestitam. Preuzet ću vaš savjet. Dame i gospodo, dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo da u ime kompanije Jugopetrol a.d. danas pružim zahvalnost i iskažem zahvalnost za ovu nagradu.
Svakodnevnim radom trudimo se da doprinesemo lokalnoj zajednici, sveukupnoj zajednici i da nekako učinimo nešto što će biti za opšte dobro. I samim tim ova nagrada pokazuje koliko nešto ovakve stvari nekom puno znače i trudit ćemo se da tu iskru filantropije njegujemo i dalje, da doprinesemo još više i da se ovim povodima i češće srijećemo i da u svakom pogledu slavimo filantropiju iz godine u godinu u većem obimu. Hvala vam. Čestitke kompaniji Jugopetrol, a nagradu za doprinos lokalnoj zajednici zavrijedila je NLB banka AD Podgorica. Kao članica NLB grupe, NLB banka AD Podgorica svjesna je svoje uloge koja prevazilazi okvir finansijskog sektora. Svoj uticaj na finansijskom tržištu, između ostalog, duguju društveno odgovornom djelovanju u različitim oblastima, sportu, zaštiti životne sredine, zdravstvu, obrazovanju, a odnedavno su i potpisnici principa Ujedinjenih nacija za odgovorno bankarstvo. Tokom 2020. NLB banka reagovala je na izbijanje epidemije i njenih posljedica sprovodeći niz aktivnosti koje su uključivale angažman svih zaposlenih u banci. Donacija nacionalnom koordinacionom tijelu u iznosu od 40.000 eura. Donacija posredstvom udruženja banaka za nabavku respiratora za potrebe kliničko-bolničkog centra u iznosu 4.000 eura. Donacija zaposlenih Crvenom krstu Crne Gore u vidu 400 paketa hrane i higijenskih potrepština za bebe iz socijalno ugroženih porodica, besplatna programerska obuka za 27 srednjoškolaca iz Golubovaca, akademije u trajanju od 3 mjeseca za razvoj informatičkih vještina među mladima. Godinu je obilježio i projekat Okvir pomoći, kojim je na inicijativu NLB banke, a u saradnji sa kompanijom Viza i medijskim partnerima Vijesti i Metropolis Medija, raspisan konkurs za besplatnu reklamnu podršku mikro i malim preduzećima, kako bi dobili pomoć u suočavanju sa posljedicama korona krize. Od prijavljenih 80, 20 mikro i malih preduzeća dobilo je priliku za promociju. 6 preduzeća je, zahvaljujući projektu, pokrenulo svoju web prodavnicu i svoje proizvode učinilo dostupnim građanima u periodu pandemije. NLB banka je za projekat opredijelila 45.000 eura, a zajedno sa učešćem medijskih partnera vrijednost projekta iznosi preko 90.000. Stoga se Okvir pomoći može smatrati projektom koji je imao višestruku korist za društvo u uslovima krize i regionalni je projekat NLB grupe. Pozivam gospodina Dina Redžepagića, izvršnog direktora banke, da primi nagradu koju će ispred odbora za dodjelu uručiti profesor dr. Saša Popović. Čestitam. Poštovana gospodo, da je NLB banka ozbiljno shvatila i prihvatila principe društvene odgovornosti, pokazuje ono što ste malo čas čuli. Pokazuju nivo i njene odgovornosti. Bila je institucionalno odgovorna, bila je odgovorna na nivou FSNAF-a, preko udruženja banaka, i bila je odgovorna na ličnom nivou preko njenih zaposlenih. Ta slojevitost govori ozbiljnost njene inicijative. Njihovu akciju Okvir pomoći koje stavljamo tamo da traju i da im se divimo. U ime odbora za dodjelu iskre zaista iskreno čestitam i želim puno uspjeha. Dozvolite mi da se ispred NLB banke i svih njenih zaposlenih iskreno zahvalim žiriju na dodjeli ove neobično vrijedne nagrade i da se zahvalim žiriju što je prepoznao napore NLB banke da u ovoj
izazovnoj godini po mnogo čemu prepozna sve to što mi činimo da naše društvo bude bolje mjesto. Nagrada dolazi u godini pandemije gdje smo se potrudili da, pored direktne podrške zdravstvenom sistemu, podržimo i mala i srednja preduzeća, koja su se nerijetko u ovoj godini borila za svoj opstanak. Moram isto pomenuti da kao potpisnici povelje, odnosno principa odgovornog bankarstva Ujedinjenih nacija i dodatno se obavezujemo da ciljeve naše poslovne ciljeve uskladimo sa nekim ciljevima društvene zajednice, održivog razvoja i klimatskih promjena. Zato još jednom hvala, a eto ja se ispred NLB-a i NLB grupacije obavezujem da ćemo kao i do sada ostati pri tome da je davanje zajednici uvijek privilegija, a nikada obaveza. Hvala još jednom. Čestitke nagrađenim privrednim društvima, a mi idemo dalje. Za dobrotvora Hajriza Brčvaka i njegovu humanost svi ste čuli, a vjerujem da će i aktivnosti njegove fondacije sve jače da se čuju. Upravo fondaciji Hemijas pripašće nagrada za doprinos dijaspore. Fondaciju Hemijas je 2018. osnovao poznati dobročinitelj i privrednik Hajriz Brčvak sa ciljem da pruži pomoć ekonomski ugroženim građanima, osobama sa zdravstvenim problemima, institucijama kao što su škole, obdaništa i bolnice. Fondacija prikuplja sredstva od članova koje čine Hajrizova porodica i zaposleni iz Njemačke, dijaspora i svi zainteresovani ljudi i kompanije iz Crne Gore i inostranstva. Za manje od 12 mjeseci u toku godine za nama, fondacija je prikupila preko 130.000 eura. Treba napomenuti da ovaj iznos ne uključuje lične i direktne donacije gospodina Hajriza Brčvaka. Takođe, tu su i brojne druge aktivnosti. Obezbijeđeno je 13 tunela za dezinfekciju za 13 domova zdravlja, kao i 60.000 rukavica, 15.000 maski i 2.000 vizira. Za 1.320 porodica iz cijele Crne Gore obezbijeđeni su paketi sa osnovnim životnim namirnicama u vrijednosti od 35.000 eura. Donirali su 2 respiratora i termometra vrijednosti 19.500 eura, obezbijedili gotovo 20.000 eura za izgradnju kuće za Jasminku Pačariz, vozilo za prevoz pacijenata za hitnu službu Bijelog Polja, kao i pomoć udruženju Žene bara kroz donaciju građevinskog materijala. Apel Fondacije Hemijas da se pomogne sedmogodišnjem Kemalu Sijariću iz Bijelog Polja da ode na liječenje u Sjedinjene Američke Države naišao je na veliki odziv prošlog septembra. Za samo 48 sati, otkako je na Facebook stranici Hemijasa pokrenuta akcija, donirano je preko 17.000 dolara od strane ljudi velikog srca sa mnogih adresa iz Crne Gore i dijaspore. Članovi fondacije, porodice Brčvak i zaposleni u kompaniji donirali su još 10.000 eura, čime je Kemalu obezbijeđeno da ode na liječenje u Ameriku. Pomoć tokom kriznog perioda i epidemije fondacija je upućivala i u gradove van Crne Gore, u Novi Pazar, Tutin, Sjenicu, pokazujući da solidarnost i humanost ne poznaju granice. Molim aplauz za Fondaciju Hemijas i pozivam Vernesa Zagoru da u ime fondacije primi nagradu, kao i Predraga Mitrovića, direktora Uprave za dijasporu, da iskru uruči. Dragi prijatelji, dragi gosti, kao što reče Maja, dragi partneri, gospođo Boljević, gospodine Radovanoviću, koristim priliku da vas sve pozdravim, sve dobitnike nagrada i zahvalim im se na iskazanom dobročinstvu i filantropiji,
a posebno mi je zadovoljstvo što se u kontinuitetu među izabranim dobitnicima nalazi veliki broj naših iseljenika i organizacije dijaspore. To je svakako još jedan od pokazatelja da matice i dijaspora u istinu jesu jedinstveno biće Crne Gore. I prethodna 2020. godina, koja je u svakom pogledu bila izazovna, ne samo sa zdravstvenog aspekta, pokazuje veliki stepen solidarnosti i humanosti ukupne crnogorske dijaspore prema svojoj matičnoj državi, ali zemlji porijekla i svom narodu. S obzirom da je samo u novcu dijaspora u prethodnoj godini donirala 1.000.000 eura, ne računajući veliki broj donacija u medicinskom, sanitetskom i drugom materijalu. Ovogodišnji laureat nagrada za doprinos dijaspore malo je reći zasluženo dobija ovako značajno priznanje, jer je rezultat u prethodnom periodu evidentno svjedočio da je riječ o fondaciji koja je u kratkom vremenskom periodu realizovala brojne humanitarne aktivnosti usmjerene na ugrožene kategorije u Crnoj Gori, ali i pomogla mnoge ljude u zemljama regiona koji su se našli u nevolji, pogođeni prirodnim katastrofama i ratovima koji su slovili njihovu migraciju. Nagrada dolazi u prave ruke jer je osnivač ove fondacije provjereni i prepoznati crnogorski dobrotvoj Hajriz Hačko-Brčvak, koji je i ovom fondacijom unaprijedio načine prikupljanja i usmjeravanja pomoći svima onima kojima je ona neophodna. Treba napomenuti da u prikupljanju donacija učestvuju i drugi dobrotvori iz naše dijaspore, koje okuplja humana misija usmjerena prevashodno prema svojoj domovini Crnoj Gori. Imam zadovoljstvo da danas ispred organizatora dodjele nagrade Iskra fonda za aktivno građanstvo, Uprave za dijasporu i Privredne komore upravo uručujem nagradu predstavniku ove fondacije. Još jednom čestitam na nagradi i zahvaljujem ime cjelokupnog društva Crne Gore, koje svojim činjenjem i primjerom činite još bolje. Hvala vam. Hvala vam veliko. Henry Corbin jednom prilikom rekao da obični ljudi poprimaju boju svog vremena, a samo posebni ljudi boje vrijeme svojim bojama. Mislim da je to jedna rečenica koja je sažeta apsolutno sve što bih imao reći za gospodina Brčvaka i za to više neću ni govoriti o njemu. Nadovezat ću se upravo na prethodne riječi gdje bih rekao da u Hemijasu se zaista istinski trudimo da fondacija ne bude pojedinac i da pobjegnemo od toga, već da bude zajednica svih ljudi. Jer upravo pojedinac je taj koji je manjkav, koji ima nedostatke i na koncu svega i ode s ovog svijeta noseći svoja djela, a ostavljajući sve ono materijalno za čim toliko jurimo na ovom svijetu upravo ovdje, dok je zajednica ta koja razvija sve to što je dobro, posebno ako je zajednica dobrih ljudi i razvija su tu našu poznatu balkansku empatiju i brigu o drugima koju imamo. Dozvolite me se zahvalim još jednom što ste primijetili rad Hemijasa, da se zahvalim u ime zaista velikog broja ljudi koji svakog dana rade jako požrtvovano, ne bi li pomogli onim najugroženijim članovima društva, a prethodna godina nam je itekako pokazala da smo svi izuzetno ranjivi. I dozvolite mi da se posebno zahvalim mladim momcima iz Bijelog polja fondu Hilal, koji su nesebični prijatelji Hemijasa i Crne Gore, a uzgred i svim humanitarnim organizacijama koji nas svakog dana podsjećaju šta znači biti human i šta znači humanizam. Hvala veliko još jednom. Dakle, bez obzira što su daleko, njihovo dobročinstvo potvrđuje da su čvrsto vezani za svoje korijene. Još jedna nagrada ide našim iseljenicima. Zbog svojih izrazito humanitarnih aktivnosti i specijalno priznanje za doprinos dijaspore zavrijedio je Bošnjačko donatorski fond. Bošnjačko donatorski fond osnovan je 2007. Glavni razlog osnivanja bila je želja da pomognu građanima svoje matične države, tako što će ulagati prvenstveno u znanje, obrazovanje mladih, budućih kadrova, koji će svojim znanjem doprinijeti razvoju crnogorskog društva. Do sada, ukupna vrijednost pomoći koju su uputili Crnoj Gori iznosi više od 100.000 eura.
Kroz projekte podrške studentima i djeci bez roditeljskog staranja u zadnjih 12 mjeseci donirali su 11.000 eura, a od osnivanja fonda gotovo 75.000. Podržali su i štampanje monografije Kuda, vrelo, Ibra iz Rožaja, pomogli liječenje jedne Helene, a kao pomoć prilikom izbijanja pandemije uplatili su 5.000 eura opštini Petnjica i Crvenom krstu Bijelo Polje. Kao i mnogo puta do sada, naša dijaspora pokazala je i dokazala svoju solidarnost i čvrstu vezanost za Crnu Goru. Pozivam Envera Rastodera, počasnog člana Upravnog odbora i koordinatora aktivnosti u Zavičaju, da dođe na scenu i primi nagradu. I naravno, još jednom, direktora Uprave za dijasporu Predraga Mitrovića da iskru uruči. Čestitam! Evo opet ja. Posebno mi je zadovoljstvo da ispred organizatora dodjele nagrada Iskra uručujem specijalno priznanje za doprinos dijaspore Bošnjačkom donatorskom fondu iz Luksemburga. Naša brojna dijaspora u Luksemburgu izuzetno je vezana za svoju matičnu zemlju, koju ne zaboravlja uprkos udaljenosti i činjenici da u Luksemburgu imamo već drugu i treću generaciju naših iseljenika. Humanitarna aktivnost organizacija dijaspore iz Luksemburga i njihovo dobročinstvo i ranije je bilo prepoznato u okviru nagrade Iskra. Upravo ovakve organizacije, koje su dominantno zavičajnog karaktera, pružaju nemjerljivi doprinos razvoju filantropije u crnogorskom društvu, jer su prije svega upućene na stvarne potrebe ljudi i svog zavičaja. Rješavanje takvih potreba, koje ne moraju nužno biti iskazane u velikim novčanim iznosima, posvećenim pristupom rješavaju se urgentni problemi naših građana u stanju potreba. BD fond je išao i korak dalje i uvođenjem stipendija koje dodjeljuje najboljim studentima iz svog kraja, dugoročno ulaže ne samo u svoj uži zavičaj, nego i u svoju matičnu zemlju. Na tragu tih aktivnosti danas uručujemo i ovo priznanje predstavniku BD fonda, iskreno vjerujući da će im to biti podstrek u daljem radu i proširenju humane misije. Još jednom čestitam na priznanje. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, srdačno vas pozdravljam u ime rukovodstva i članova Bošnjačkog donatorskog fonda iz Luksemburga i zahvaljujem na priznanju koje sija dobročinstvo. Sija onim uzvišenim osjećanjima kada život razumijemo iz pozicija drugog čovjeka sa iskrenom željom da pružimo podršku i pomoć onima kojima je potrebno. Upravo to već 14 godina radi Bošnjačko donatorski fond iz Luksemburga kroz stipendije podrške studentima čije su porodice u materijalnoj krizi, stipendiranje djece bez jednog ili oba roditelja, materijalna pomoć starijim, djeci bez jednog ili roditelja, materijalna pomoć starijim i socijalno ugroženim i kroz donacije institucijama koje se bave zdravstvenim i drugim humanitarnim radovima, poslovima i kulturnim programima. Istovremeno, BD fond kroz svoje redove i društvene i kulturne aktivnosti i u saradnji sa drugim organizacijama strpljivo gradi mostove prijateljstva Crne Gore i Luksemburga. Vi znate da ovo udruženje čine ljudi koji su nevoljno otišli u svijet i da u svojom poštenim radom stekli pristojne mogućnosti za život, ali nisu zaboravili zavičaj i domovinu Crnu Goru, kao ni tradiciju dobročinstva. Čak i kada ne mogu doći, oni su mislima sa nama spremni da humanitarno djeluju kada god zatreba, a imali nešto značajnije od podrške studentima, đacima, socijalno i zdravstveno ugroženima.
Veliki uspjeh izvesti jednu generaciju na pravi put, a humanisti iz BD fonda to čine već 14 godina. Uvjereni su da je bogatstvo pružiti onima koji nemaju, a žele i mogu biti dobri studenti, uspješni profesionalci i dobri ljudi. Njihov primjer potvrđuje da smo kao narod i građani odavno stasali i razumjeli da pružimo podršku i ruke solidarnosti onima koji ga čine. U to ime najsrdačnije se zahvaljujem što ste prepoznali i nagradili trud, entuzijazam, nesebičnost i želju humanista iz BD fonda da u Bihoru i širom Crne Gore predstavljaju osjećanje humanosti, dobročinstva, razumijevanja, uvažavanja i poštovanja različitosti. Hvala vam još jednom. Čestitke nagrađenima, a prije nego što pređemo na nagrade za građanski doprinos, želimo da vam predstavimo mladu i izrazito talentovanu harmonikašicu Amelu Frljučkić. Amela je rođena u Podgorici, školovala se na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, pa onda na konzervatorijumu Đuzeppe Tartini u Trstu, pa na Akademiji za glazbu u Ljubljani i preko svega toga na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Po struci je magistrica harmonike, ali i magistrica politikologije. Za postignute rezultate tokom školovanja nagrađena je sa 2 zlatne značke Univerziteta u Sarajevu. Aktivna je kao koncertni izvođač u zemlji i inostranstvu. U septembru prošle godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Muzičkog centra, objavila je svoju prvu knjigu i album u digitalnom izdanju Muzička razglednica iz Crne Gore. Njena razglednica su u stvari savremeni aranžmani pjesama naroda iz Crne Gore za solo harmoniku. Kompozicija Primorkinja konja Jaše, koju ćemo sada čuti, upravo je iz te knjige. Amela, zadovoljstvo nam je. Izvoli.
Dobrota je, kažu, taj univerzalni jezik koji svi razumiju, ja bih dodala i muzika. Hvala Ameli, puno sreće joj želimo na njenom budućem putu. A mi nastavljamo sa nagradama. Slijede 3 specijalna priznanja za građanski doprinos opštem dobru. Prvo od njih ide u vrijedne ruke nevladinog udruženja Žene bara. Od svog osnivanja ovo udruženje posvećeno je pomaganju najugroženijima u Baru. Svakodnevno pripremaju obroke u narodnoj kuhinji za 250 korisnika, od kojih je 70 djece. I u 2020. pomaganje ugroženima bio je njihov jedini cilj. Kroz narodnu kuhinju, kupovinu stana porodici Marinković, renoviranje stambenih jedinica nekoliko porodica na teritoriji Bara. Pomagale su i nabavljajući namirnice, garderobu, stvari za pokućstvo, ogrijev, finansijsku pomoć namijenjenu liječenju nekoliko sugrađana, volonterskim radom od preko 8 časova dnevno. Svakodnevno pripremaju i razne vrste džemova, sokova, etarska ulja, meleme, ručne radove, unikatne ukrase, od čije prodaje dijelom održavaju narodnu kuhinju. Organizuju humanitarne bazare, kao i radionice namijenjene prikupljanju sredstava. Početkom pandemije šalju apel preko društvenih mreža i okupljaju oko sebe 40 žena koje u svojim domovima počinju šivenje zaštitnih maski. Sašiveno ih je oko 10.000 i pokrenut veliki talas dobrote, ne samo u Baru, već i prema drugim gradovima. Obezbiđeno je preko 1500 paketa pomoći u namirnicama i higijenskim proizvodima, nabavljeni su i distribuirani ljekovi, a sve to u vrijednosti od oko 90.000 eura, dok je za pripremu preko 45.000 obroka u protekloj godini za nabavku ogrijeva, medicinskih pomagala, garderobe i sredstava za liječenje obezbiđeno gotovo 150.000 eura. Za kupovinu stana za porodicu Marinković i renoviranje stambenih jedinica za nekoliko porodica, vrijedne Žene bara obezbijedile su preko 50.000 eura. Zamolit ću predsjednicu udruženja Ljiljanu Vujović da dođe na scenu i primi nagradu. Nagradu će ispred odbora za dodjelu uručiti gospođa Božena Jelušić ili, izvinjavam se, Sneža Burzan. Čestitke udruženju. Čovjek, kako to gordo zvuči. Izbilja je tako. A toliko je lijepo biti u Zetskom domu i u Kicu danas i sa ovoliko dobrih, divnih, moralnih, čovječnih ljudi. Srdačno čestitam i divnoj Ljilji i uskoro i Nini i svima vama prethodnim dobitnicima i dobitnicama i želim da ova nagrada se dugo dodjeljuje, da nas ima sve više i da nama u žiriju bude sve teže da biramo, prosto da nas ima, da bude tih kvalitetnih kandidata još više. Srdačno čestitam nagradu Ženama bara i svima vama koji su vam pomogli u ovim brojnim kvalitetnim rezultatima. Hvala od srca za priznanje vama koji ste nam ga dodijelili i svima onima koji su nas kandidovali jer su nama prepoznali vrijedne filantrope, vrijedne pažnje. Ove ruke koje su danas primile ovo priznanje nisu samo moje ruke. Ovo su ruke svih žena bara. Ovo su ruke također svih ljudi velikog srca. Ovo priznanje je priznanje za naše komšiju, našeg sugrađanina, sve ljude velikog srca od Crne Gore do bilo koje tačke svijeta, za sve one kojima nije bilo daleko, kada je potrebna pomoć da se odazovu i da pošalju tu istu pomoć i daju nama.
nama, a naravno kroz naše ruke onima ljudima nesnađenim kojima je ta pomoć bila potrebna. Ovo je priznanje, ne bi bilo u redu da sada nabrajam sve ove ljude, jer taj spisak pretvorio bi se u roman. Idući od kuće do kuće, u doba pojave korone, kako bi do starih, bolesnih djece donijela obroke i namirnice, naša su zaštitna odijela bila nevidljiva, a stvarna, istkana i skrojena od čiste ljubavi prema čovjeku u nevolji, baš onakva po našoj mjeri. Žene Bara, zajedno sa svim ljudima velikog srca koje su nam pružili pomoć, spasile su mnoge. Mi smo liječile, hranile, obuvale, odijevale, ogrijale mnoge domove, kupovali krovove nad glavama, krpili i kuće i duše nesnađenih ljudi. Žene Bara su srećne. Srećne smo što nam je dato da iskre našeg srca osvjetljavaju i rastjeruju mrak sadašnjeg trenutka za oko 400 porodica o kojima u kontinuitetu brinemo. Mi iz našeg kalendara brišemo dane u kojima nekome nismo pomogle. Ti dani kao da i nisu postojali. Priznanje koje ste nam dodijelili vidimo i doživljavamo kao jedan znak pored puta i znak da je taj put pravi i da nismo pogriješile i da nećemo zalutati. Hvala vama koji ste nam ovo priznanje uručili i čestitamo svim dobitnicima današnje Iskre. Čestitke vrijednim ženama Bara i jedno veliko hvala, jer upravo građansko osvješćivanje i okretanje jedni drugima je ono što nam je potrebno. I drugo specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru ide organizaciji sličnog opredeljenja, nevladinoj organizaciji Izvor života iz Nikšića. Krajem jula 2019. uz podršku opštine Nikšić i privrednika, nevladina organizacija Izvor života otvorila je narodnu kuhinju, nastavljajući svoju humanitarnu misiju podrške socijalno najugroženijim kategorijama, pojedincima i porodicama. Pomoć i podrška stizali su sa svih strana, a najveća od privrednika iz Nikšića, Podgorice, Bara, Herceg Novog i Cetinja, fondacije Hemijas i porodice iz Njemačke koja je željela da ostane anonimna. U teškoj godini za nama pripremano je i do 400 obroka dnevno, a obezbjeđivano je i dostavljano 2000 paketa humanitarne pomoći. Izgrađena i opremljena kuća za porodicu Radulović iz Nikšića. Adaptirano je više stanova i kuća socijalno ugroženih porodica u Nikšiću, Podgorici i Plužinama. Prikupljena su sredstva za liječenje 10 osoba, obezbijeđena mjesečna pomoć u namirnicama za 9 porodica, pomoć starijim osobama koje žive same. Tu su i druge brojne akcije, poput obezbjeđivanja drva za ogrjev, paketa igračaka i novogodišnjih poklona djeci koja žive u siromaštvu, zatim pomoć romskim porodicama u Nikšiću i Podgorici. Vrijednost sveukupne pomoći koju je u protekloj godini obezbijedio Izvor života iznosi preko 400.000 eura. Sva ova humana dijela svrstavaju nevladinu organizaciju Izvor života, na čelu sa Konstantinom Ninom Vojinović, kao i nevladino udruženje Žene Bara, na čijem čelu se nalazi Ljiljana Vujović, u red onih za koje se već daleko čulo, jer dijela uvijek govore glasnije od riječi. Zamolit ću Konstantinu Ninu Vojinović, direktoricu organizacije, da dođe na scenu i primi nagradu. U međuvremenu je stigla i gospođa Božena Jelušić, koja će u ime odbora uručiti Iskru. Hvala. I prošle godine mi je pripala čast da Konstantini uručim nagradu.
I zaista ovo je još jedna prilika da kažemo da su ove žene postale svojevrsna institucija Crne Gore. Poznata je izreka da sve potrebe građana jedna država nikad ne može riješiti, ali ako se uključi što više građana, onda se sve potrebe ili bar najveći dio njih mogu riješiti. Ove žene upravo to pokazuju svojom snagom, ne samo da ličnim primjerom, ličnim donatorstvom, odvajanjem svog vremena, svojih potreba, nego načinom da postignu i da svežu čitav jedan lanac dobročinstva, jer nisu one ovdje samo u pitanju je njihova svojevrsna edukativna, društveno odgovorna, jedna nevjerovatna ljudska misija da svi koji to mogu, bilo da su iz biznisa, bilo da su obični građani koji prosto žele da doprinesu, pruže ruku jedni drugima i da naprave ovo što je napravljeno. Meša Selimović u svom romanu Derviš i smrt ima jednog junaka Hasana koji ne čeka da se institucije nečega sjete, da se po nekim zakonima moći i dominacije nekako napravi dobro. On kaže Ahmedu Dervišu Nurudinu da umjesto što gleda u zakone, gleda u forme i u pravila, pogleda oko sebe i vidi čovjeka koji mu je slučajno brat i da mu pomogne. U to ime čestitam još jednom i voljela bih da imam priliku da još mnogo puta ovakvo priznanje dodijelim. Hvala. Dobar dan svima. Ja sam Maji obećala i prošle godine da ću opet doći na ovu binu. Riječ sam održala. Mislim da su danas zaista ljudi ovdje koji rade srcem i koji se vodi. Ova nagrada nije moja, već 6 žena koji su u kuhinju, koji su i sami socijalni slučajevi, a bave se ovim čime se bave. Ponosna sam na njih što iz nemaštine umiju da stvore i daju. Također su i žene sa teškim zdravstvenim problemima. Nedostaje nam jedna fondacija, Vernes je prije pomenuo, to je Hilal, pa da fondacija Hemijas bude kompletno nagrađena danas kao jedan tim, čiji sam u jednu ruku i ja dio, tako da sam duplo nagrađena danas i zbog toga sam posebno srećna. Vidim da su tu ljudi sa kojima smo sarađivali, sa kojima sarađujemo. Mene su naučili ovim poslom moji roditelji, odnosno moja majka koja me naučila da sve što imam, a da je meni previše dam nekom ko nema, i nastavila sam dalje da učim od ljudi poput Hajrisa Brčvaka i nekih ljudi koji se bave nekim drugim poslovima, koji žele da podijele humanost. Neću izdvajati nikog, zato što bi bilo nezahvalno. Svi su tu da nam pomognu. Veliki je posao iza nas, veliki i ogroman posao je ispred nas. Mi planiramo da pređemo ovu cifru od 427.000 ove godine. Nadam se da ćemo uspjeti, a sve zarade drugih. Hvala mojim ženama koje nemaju ni svoj krov nad glavom, a drugom smo ga pravili. Ni jedna nema, vjerovali ili ne, svoju kuću, već žive u socijalnim stanovima. Dovoljno nam je to za sreću i hvala Bogu da možemo tu sreću dijeliti sa vama. A sljedeći put se vidite ovdje sa mojom naslednicom, nadam se, a ne sa mnom. Čestitke organizacijama Bara i Nikšića, a još jedna žena se tokom protekle godine istakla svojim humanitarnim opredjeljenjem i aktivnostima ne samo u okviru organizacije, već i individualno. U pitanju je Sabra Decević, kojoj ide priznanje za građanski doprinos. Sabra daje izuzetno važan doprinos i svoj individualni pečat jednom od najvažnijih procesa u našoj državi, procesu socijalne inkluzije. Kao predstavnica nevladinog udruženja Djeca Crne Gore, Sabra već godinama radi na obezbeđivanju sredstava za projekte od velikog značaja za lokalnu zajednicu, istovremeno pomažući i drugim organizacijama i roditeljskim udruženjima djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kako u pripremi, tako i u realizaciji programa i projekata u čijem fokusu je ova ranjiva kategorija.
Nakon izbijanja pandemije u martu prošle godine, Sabra je u svojoj zajednici putem donatorskih kutija koje su bile postavljene u većim marketima organizovala akciju prikupljanja sredstava za socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Tuzi u periodu od marta do juna. Na taj način uspjela je da obezbijedi pomoć za 20 najugroženijih porodica vrijednu više od 10.000 eura u vidu osnovnih životnih namirnica i higijenskih sredstava. Istovremeno, obezbijedila je 53.000 eura za projekte organizacije koji su uvijek usmjereni na djecu i mlade i njihovo osnaživanje. Specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru Sabri Decević uručit će Biljana Maslovarić, članica Upravnog odbora FAKTA. Molim aplauz. Dobroveče, dobar dan svima. 13. put dodjeljujem Iskre i uvijek indiskretno, ja nisam članica komisije, ali indiskretno zaželim da dodjeljujem nagrade onima, to jest dajem nagrade onima koje su dobiju za građanski doprinos i individualni građanski doprinos. I tako sam ja došla ovdje sa Sabrom da kažem da pojedinci su, institucije su onakve kakvi su pojedinci u njima. Ako su pojedinci kvalitetni, etični i ako imaju empatiju da pomognu, a gle, porodicama, gle, djeci, ako su pojedinci dovoljno hrabri, onda će formirati iste takve institucije, pa u to ime želim da čestitam djeci Crne Gore, nevladine organizaciji, koja nije samo pomagala djeci u dijelu inkluzivnog obrazovanja, nego i porodicama te djece, nego je Sabra i njena djeca Crne Gore su organizovali jedan veliki događaj u Crnoj Gori u kojoj se prikupilo preko 50.000 eura donacije za djecu Crne Gore. I u to ime želim da zaželim svima vama, Sabro, i nevladine organizacije Crne Gore koja pokazuje da se može biti solidaran i raditi zajedno sa ostalim nevladinim organizacijama i da zaključim, uvijek i u svim situacijama pojedinac je nosioc promjena u društvu. Hvala puno, Biljana. Dobar dan svima, moje poštovanje. Koristim priliku da se zahvalim organizatoru u svoje lično ime, ali i u ime organizacije koje predstavljam. Današnje priznanje i nagrada koju sam primila govori o tome da se dobročinstvo ne mjeri novcem, već željom i voljom da se pomognu porodice u situacijama kada je to najpotrebnije, kao što je bilo u našoj lokalnoj zajednici, kada su Tuzi bili zatvoreni skoro mjesec dana. Uz pomoć dobrih ljudi smo uspjeli makar malo da ublažimo to stanje i da djeci skrenemo misli od problema i osjećaje izolacije i zatvorenosti. Dugujem ovu nagradu mojoj prijateljici i koleginici koja me je uvijek podržala, a koja nije više među nama, Anki Đurišić. Posebno zahvaljujem članice Nacionalne asocijacije udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Narodos koji su pokrenuli
ovu prijavu i na kraju veliku zahvalnost za podršku i razumijevanje dugujem svojoj porodici. Hvala i na dobro vam se vratilo. Hvala i Sabri i njenoj organizaciji uz želju i nadu da će istrajati na svom humanitarnom putu. A ja vama sada predstavljam mlade balerine škole Vasa Pavić. U pitanju su Anika Kalezić i Lana Damjanović. One će pokazati da su i ples i muzika naši saveznici ka najtananijim emocijama. Uz koreografiju Manje Pavićević izvešće nam Chopinov Proljećni valcer. Hvala Aniki i Lani. A mi smo stigli do nagrade za individualni doprinos, koja ovoga puta ide u ruke Iva Đukanovića, čovjeka koji bez obzira što se godinama nalazi daleko od svoje zemlje, vezu sa zavičajem održava prije svega postupcima. Molim aplauz. Ivo Đukanović, humanista iz Amerike, porijeklom Cetinjanin, koji već 30 godina živi i radi u San Francisku, uputio je vrijednu donaciju od 50.000 eura zdravstvenom sistemu Crne Gore za borbu protiv pandemije virusa COVID-19, namijenivši donaciju najstarijoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji, bolnici Danilo I na Cetinju. Uz Blaža Sredanovića, dobitnika nagrade Iskra u 2018. Stanka Bubanju i doktora Dušana Petranovića, Ivo Đukanović je osnivač Udruženja Crnogoraca Amerike sa sjedištem u San Francisku. Osnovano 1994. Udruženje je organizovalo mnogobrojne akcije pomoći i podrške građanima Cetinja i Crne Gore. Ivo Đukanović je jedan od utemeljivača sada već tradicionalne nagrade najboljem đaku Cetinjske gimnazije, koju prati novčani iznos od 1.000 eura. Nagrada je ustanovljena još prije 19 godina. Zamolit ću Bajka Vučićevića da dođe na scenu i u ime nagrađenog primi priznanje. Pozivam i dugogodišnjeg generalnog sekretara Matice Crnogorske, gospodina Marka Špadijera, da uruči priznanje. Čestitke.
Dame i gospodo, želim da u svoje ime i u ime Matice Crnogorske koja je predlagač izrazim divljenje za organizatore ovog već tradicionalnog društvenog događaja. Fond za aktivno građanstvo sa saradničkim organizacijama je i u ovoj godini, u prošloj godini, gdje su se pogubili putevi solidarnosti i bliskosti među ljudima, održava nadu u čovjekoljublje i čini nam život humanijim. Moj zadatak je jedan od onih obaveza koje čovjek ispunjava radošću, što je bar za posredan način dio ovog slavlja dobrote i plemenitosti. Čuli ste koji su razlozi rukovodili žiri da dodijeli nagradu Ivu Đukanoviću. Ovome bih dodao još jedan njegov manje poznat patriotski čin. Kad je brojna delegacija Pokreta za suverenost Crne Gore 2005. godine posjetila Ameriku, da bi našim iseljenicima objašnjavali razloge toga pokreta, ciljeve, Ivo Đukanović i Refik Radončić su na sebe preuzeli kompletan trošak boravka te delegacije u Americi. I jedan tako sitni na oko primjer, ali dostojan pamćenja. Prošle godine, kad smo 20. po redu učenici Cetinske gimnazije davali nagradu za ovu njegovu godišnju nagradu, pokazalo se da je njegova sestra te učenice, nije konkurisala za nagradu, i to je zbog toga što i ona kao odlikaš mogla da dobije tu nagradu. Pa se odrekla to u sestrinu korist. Kad je saznao to za Ivo, za taj gest nesebičnosti, on je nagradio i tu učenicu. Ivo Đukanović je uspješan biznismen. On nije bogataš. On radi imenu firmu za nanotehnologiju, za medicinsku opremu. Ali svaka sreća i nesreća u domovini duboko dotiče njegov dom u San Francisku. On je Cetinjanin, dakle Ivo Đukanović, je nosilac te crnogorske svijesti, ali ne manje zaslužno za održavanje tog duha je njegova supruga Podgoričanka Zorica Vujačić. Sve odluke, pa i ovo o donaciji bolnici i sve druge, donosili su zajedno uz punu saglasnost njihove dvije ćerke. Ovogodišnja nagrada Iskra dolazi u ruke čovjeka koja krase najljepše ljudske osobine. Radinost, poštenje, nesebičnost, plemenitost, humanost, osjećajnost i skromnost. Naročito ističem skromnost, jer uvijek hoće da bude u pozadini svih tih dešavanja. I sve to ispoljava na nenametljiv gospodstven način. Znam koliko bi mu bilo, sinoćnom razgovoru mi je rekao, gotovo se rasplakao, koliko bi mu bilo drago da je danas da sam primi nagradu, ali tu je njegov sestrić koji će prenijeti osjećanje vaše i svih nas i za tu nagradu. Zato mu sa zadovoljstvom i sa ljubavlju predajem tu nagradu sam predao. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Hvala gospodinu Špadijeru na ovim lijepim riječima. Čast mi je do ime svog ujaka Iva Đukanovića danas preuzmem nagradu za filantropiju Iskra za individualni doprinos. Moj ujak jako voli da posjeti Crnu Goru, ovom prilikom zbog epidemiološke situacije nije u prilici da bude sa nama. Pa ću vam pročitati njegovo obraćanje ovom lijepom skupu. Poštovani, svaka nagrada raduje sama po sebi, a meni je ova velika čast izuzetno draga jer je dodijeljena od strane Fonda za aktivno građanstvo, Uprave za dijasporu i Privredne komore Crne Gore, koji svakodnevnom podrškom i djelovanjem u crnogorskom društvu opravdavaju svrhu i cilj svog osnivanja i čine sve da se Crna Gora razvija u pravcu građanskog društva. Zadovoljstvo dodijeljenom nagradom je time veće što je nagrada dodijeljena na osnovu prijedloga Matice Crnogorske kao glavnog pokretača očuvanja crnogorskog identiteta, mira i demokratije u Crnoj Gori. Ovakav rad fonda je naročito značajan u ovom za Crnu Goru posebno izazovnom vremenu preispitivanja vrijednosti građanskog društva koje time dobiju svoj poseban značaj, a ova nagrada za mene izuzetno mjesto.
Uvijek ću, kao i do sada, na svaki način nastojati da pomognem moje Cetinje i moju Crnu Goru sa ciljem da Crna Gora bude mjesto iz kojeg će se sve manje odlaziti trbuhom za kruhom, a sve više na školovanja, usavršavanja, vraćanja i okupljanja. Mislim da smo civilizacijski i istorijski obavezani da svako svojim individualnim doprinosom na svoj lični način svakim danom pomaže da kao društvo postajemo bolji, a da vjekovne tradicije njegujemo u modernoj evropskoj Crnoj Gori. U srdačne pozdrave primite moje iskrenu zahvalnost na dodijeljenom priznanju. Ivo Đukanović. Još jednom čestitke gospodinu Đukanoviću na nagradi, a specijalna nagrada za životno djelo pripala je profesoru doktoru Miloradu Nikčeviću za izuzetan doprinos očuvanju i razvoju duhovnih i kulturnih nasljeđa Crne Gore. Molim aplauz. Doktor filoloških nauka, književni istoričar, teoretičar i književnik Milorad Nikčević čitav svoj radni vijek proveo je u Hrvatskoj, gdje je stekao univerzitetsku karijeru i potpunu naučnu afirmaciju i gdje ga zovu graditeljem mostova između dviju svojih domovina, one u kojoj se rodio i one u kojoj već više od 50 godina živi i radi. Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada u Hrvatskoj. Posebno se ističe zlatni pečat grada Osijeka 2003. za izuzetna ostvarenja u području znanosti, a godine 2014. hrvatski predsjednik Ivo Josipović uručio mu je državno odlikovanje Red Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za višegodišnje zasluge za kulturu, znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore. Dakle, ovom nizu hrvatskih nagrada pridružit će se i, pretpostavljam, najdraža iz Crne Gore. Nagradu će primiti profesor dr. Andrijana Nikolić, a zamolit ću i našu Biljanu Maslovarić da ispred Upravnog odbora Fakta uruči priznanje i još bliže predstavi zalaganje i značaj kulturnog i duhovnog davanja nagrađenog Milorada Nikčevića. Znam kada je Milorad Nikčević pošao iz Crne Gore kao brucoš i napustio je uzeo sa sobom iskru koje nikada do sada nije ispustio. Danas mu vraćamo za sve ono što je ponio iz Crne Gore, u kojoj nikada nije zaboravio, u kojoj je uspješan čovjek, redovni profesor, u koji je svoje znanje, iskustvo, dobročinstvo u knjigama, u podršci, u akademskoj zajednici uložio sve vrijeme i u Crnu Goru. I posebno mi je zadovoljstvo što onu iskru iz njegovog djetinjstva vraća Crna Gora kao najdublje zahvalnost za sve što je naš profesor uradio za Crnu Goru i za Crnu Goru u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Prije svega želim da vas pozdravim u ime profesora Milorada Nikčevića koji mi je rekao u telefonskom razgovoru: molim te, nemoj da zaboraviš pozdraviti organizatore, nemoj zaboraviti pozdraviti sve ljude dobre volje, nemoj mi zaboraviti pozdraviti sve Crnogorce i sve one koji nisu Crnogorci, a koji su dobri ljudi. Kao što bi rekao hrvatski pjesnik A.B. Šimić: čovječe,
pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Tako i ja danas držim ovu iskru profesora Nikčevića koja obavezuje, koja će ga liječiti za sve one nedobijene nagrade iz Crne Gore, jer ovo je prva koja dolazi istinski iz srca velikih filantropa. Mi smo danas samo malo zamijenili mjesto. On iz Crne Gore u Hrvatskoj, a ja iz Hrvatske u Crnoj Gori. On na svom sveučilištu Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, ja na mom fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. U svakom slučaju, gradimo mostove prijateljstva. Gradimo mostove dobročinstva. Ne zaboravite da 1995. godine, kada je u Crnoj Gori bilo nezamislivo, u Hrvatskoj se zamislilo i ostvarilo, zahvaljujući profesoru Miloradu Nikčeviću, koji je na Filološkom fakultetu u Zagrebu sveučilišta uspio da organizuje katedru za montenegristiku, kako bi svi Crnogorci koji žive i rade u Hrvatskoj, odnosno njihova djeca, imali priliku da izučavaju svoj maternji jezik, svoj identitet i svoju kulturu. Zahvaljujući upravo ovome što je rekla uvažena profesorica Biljana Maslovarić, to što je profesor gradio mostove između Crne Gore i Hrvatske, svrstava ga u red onih koji su u Hrvatskoj nazvani najangažiraniji profesor u dijaspori. I on to jeste. Uvijek je bio na onom građanskom braniku, štiteći one kojima je pomoć bila najpotrebnija. Ne zaboravite, biti Crnogorac 1991. u Hrvatskoj nije bilo ni malo jednostavno, ali njegovo ime vinulo se upravo poput iskre, zahvaljujući svim onim stupcima kojima je punio novinske članke, odnosno novinske redove i naslovima tipa kao generalismusi, zatim akademici i fanatici. Bili su to tekstovi koji su se preštampavali u dnevnim novinama, a zahvaljujući svom pregalaštvu i gospodin Šiljan u svojoj novoj knjizi iz 2020. sjećanja manjina u Hrvatskoj u Domovinskom ratu posvetio je upravo Crnogorcima ništa manje nego središnji dio svoje knjige, a naravno među njima ključna kategorija je profesor Nikčević. Da kažem samo još, bez obzira koliko je dobra uradio, ne zaboravimo samo da je njegovom donacijom od skoro 10.000 eura u knjigama oplemenjena biblioteka Instituta za crnogorski jezik i književnost, koji je kasnije prerastao u Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, te zavičajni muzej, odnosno zavičajna biblioteka u Nikšiću. Ali ono što posebno danas plijeni i vjerujem da ćete ostati pod ovim utiskom jeste testament kojim je već sada ostavio 12.000 naslova svoje privatne biblioteke, koja je vrijedna preko 130.000 eura, s naslovima koji se više ne mogu pronaći ni u jednoj antikvarnici. Ostavio je Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Hvala vam u njegovo ime, hvala vam za ovu iskru koja će ga doživotno grijati i podsjećati na Crnu Goru. Hvala vam. Dobra djela svjetle iz daleka i njihov trag odjekuje pokoljenjima kasnije. To potvrđuju i postupci Petra Vukčevića, crnogorskog emigranta u Sjedinjenim Američkim Državama, kroz čiji fond su stipendirani neki od najistaknutijih mladih naučnih radnika i stvaralaca Crne Gore, a koji je ove godine dobitnik posthumnog priznanja za dobročinstvo. Dakle, iskra za dobročinstvo posthumno Petru Vukčeviću.
Zamolit ću gospodina Ivana Jovovića, pomoćnika direktora Uprave za dijasporu, da primi ovu nagradu i više kaže o životu i dijelu nagrađenog Petra Vukčevića, a takođe i Anicu Maju Boljević, da uruči nagradu, ali i zaključi i zaokruži ovu 12. dodjelu Iskre. Kad biste pustili sad Ivana Jovovića, Ivan Vukčević je drugi, i mene da pričamo o pokojnom Petru Vukčeviću, imali bismo i tekako što da kažemo i mislim lijepo da kažemo i važno. I kako ipak nemamo toliko vremena, kako je par nas reklo, večer se bliži kraju, znate, 12 godina biti u decembarskoj noći, stoga je ovo naše večeras, jel? Odnosno danas. Ko je Petar Vukčević? Ja sam bila pripremila jednu malo podužu priču kako za obrazloženje i kako je Irena htjela da nam pročita, fascinirana životom i naporima i svime što je Petar Vukčević uradio. Ali u ovom trenutku sad više vremena za to nemamo i ne želim previše informacija da vam dajem. Dio toga što sam htjela da ispričam i podijelim sa vama je već pripremio Ivan, ali ono što hoću da pročitam je dio govora velikog prijatelja, pokojnog Petra Vukčevića, koji je bio i jedan od izvršioca testamenta Petrovog. U pitanju je bio inženjer Jovo Šuškavčević, njegov odani i vjerni prijatelj koji je održao govor na sahrani Petra Vukčevića prije 41 godinu, 1980. godine u Pensilvaniji. Dragi Petre, dragi naš prijatelju i nas mlađih roditelju, odlaziš kao čovjek koji je bio jedan od najboljih od nas. Čovjek koji je cijeli svoj život radio i mučio se, živio u svojim idealima i idealima radničkog pokreta i bio im vjeran do zadnjeg daha svog života. Tvoji ideali su bili vjera u sutrašnje bolje i ljepše, humanije i ljudskije. Sa tim idealima si živio cijeli svoj život, podvrgnuvši svu svoju ličnost istima, želeći da stvoriš bolje društvo, društvo sa više socijalnih prava i humanijih odnosa, društvo sa više ravnopravnosti, jednakosti i pomoći radnom čovjeku. Petar Vukčević je 1913. otišao za Ameriku kao 17-godišnjak i želja mu je bila da bude sahranjen ispod Lovćena, ali je život i sudbina su htjeli drugačije. A više o Petru Ivan u ime Uprave za dijasporu, jer spona najčvršća pokojnog Petra Vukčevića sa Crnom Gorom je bila Matica iseljenika, čiji je nasljednik u stvari Uprava za dijasporu, i stoga smatramo da je dom ove Iskre upravo u Upravi za dijasporu. Petar Vukčević nije imao potomaka. Ivane, izvoli. Hvala. Dame i gospodo, poštovani dobitnici nagrade. Ličnost Petra Vukčevića prepoznata je ne samo po njegovom aktivizmu u crnogorskom iseljeništvu, nego i po njegovoj filantropiji. Upravo ličnost Petra Vukčevića predstavlja oličenje u kojoj su sadržani patriotizam i dobročinstvo, pa takve pozitivne primjere je naša ujedno i obaveza da na njih ukažemo i podsjetimo. Od svoje najranije mladosti Petar Vukčević, daleko od svoje rodne Crmice, dijelio je sudbinu svoga naroda u zemljama Sjeverne Amerike. Radnik
i neumorni aktivista, postao je krupna istorijska ličnost ne samo za crnogorske, nego i za jugoslovenske prilike. Za svoj rad u Američkom komitetu za pomoć Jugoslaviji dobio je priznanje od Eleonore Roosevelt, a njegova matična domovina, Socijalistička federativna republika Jugoslavija, ga je odlikovala ordenom Bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Kao crnogorski iseljenik, bezbroj puta slao je pomoć svojoj Crnoj Gori, gdje je testamentom stvorio zadužbinu koja je bila namijenjena svim fizičkim i pravnim licima sa teritorije Crne Gore. Nakon njegove smrti 1980. godine testamentom je između ostalog zavještao $25.000 američkih dolara za formiranje zadužbine iz koje bi se finansirale različite potrebe, a među kojima izdvajamo fond namijenjen za dodjelu stipendija crnogorskim studentima koje bi dodjeljivala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Iako je još za života dobio visoka državna priznanja od Sjedinjenih Američkih Država i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, smatramo da je ovo prilika da se savremene generacije u Crnoj Gori oduže imenu i dijelu Petra Vukčevića, jer takvu ličnost ne može i ne treba da prekrije veo zaborava. Petar Vukčević nije imao direktne potomke, a kao počasni član Matice iseljenika Crne Gore, koja je inače bila prva institucija u Crnoj Gori zadužena za ostvarivanje saradnje sa dijasporom, ova nagrada pokojnom drugu Petru Vukčeviću naći će svoje mjesto u prostorijama Uprave za dijasporu. Na to nas obavezuje kultura sjećanja na ove časne ljude, čije primjere treba da slijede i buduće generacije, a manifestacije ovog formata su svakako pogodna prilika za promovisanje univerzalnih vrijednosti koje su svevremenske, zbog čega i posthumna priznanja imaju svoj puni smisao. Hvala. Eto, dragi prijatelji, 12. iskra, možemo reći privede na kraju, taman posla. Ovo je naš događaj. Nismo mislili da ćemo uopšte uspjeti da se okupimo kad je krenula epidemija. Naravno, konkurs smo raspisali kad i uvijek i riješili smo da proglasimo dobitnike, javno objavimo, što nam nije bila praksa ranije, ali naporima svih nas zajedno, možda vam nije malo prijatno što ne možemo jedni uz drugi, jer da budemo bliže, možda bi nam bilo u srcu toplije, ali lijepo vas je vidjeti odavde, ipak nas ima dosta. Ja se iskreno nadam da neće mi KIC zamjeriti, da ćemo već ovog decembra se ponovo okupiti na Cetinju. Nadam se da ćemo sjediti jedni pored drugih, u svakom sjedištu, da ćemo moći da dijelimo i toplinu i na taj način. I ne mogu, a da i ja na kraju ne pomenem, a gledajući među vama i dosadašnje iskre i naše putokaze od Bise, Sava Kneževića i pomenute Anke Đurišić, također moje velike prijateljice, pokojne Anke, koja je bila jedan od, ja mislim, najvećih boraca u Crnoj Gori za društvenu inkluziju i za prava djece sa smetnjama u razvoju. Dakle, danas je godišnjica smrti naše Anke i nećete mi zamjeriti ako ovaj današnji događaj, ili taman posle zamjeriti, želim da ga posvetimo njoj u spomen Anki i putokazima i primjerima koji ostaju za svima nama. Možda nijesam trebala ovako, tužno, ali i nije mi bio plan da ovako završimo obraćanje. Ali dobročinstvo i širenje istog i priča o dobročinstvu nije plan. Srce svoje slijedim kao što ga i vi slijedite, pa vidimo se u decembru, da iskrimo zajedno i jače i više i bolje. Hvala vam.
Konkurs za nagradu za filantropiju Iskra, nagrada za činjenje za opšte dobro. Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama: za doprinos na nacionalnom nivou, za doprinos lokalnoj zajednici, za doprinos dijaspore, za individualni doprinos, specijalno priznanje za medijski doprinos i specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru. Pravo učešća imaju privredna društva, pojedinci, mediji, institucije i udruženja iseljenika. Organizatori: Fakt, Privredna komora, Uprava za dijasporu. Konkurs za nagradu za filantropiju Iskra. Konkurs za nagradu za filantropiju Iskra, nagrada za činjenje za opšte dobro. Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama: za doprinos na nacionalnom nivou, za doprinos lokalnoj zajednici, za doprinos dijaspore, za individualni doprinos, specijalno priznanje za medijski doprinos i specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru. Pravo učešća imaju privredna društva, pojedinci, mediji, institucije i udruženja iseljenika. Organizatori: Fakt, Privredna komora, Uprava za dijasporu. Konkurs za nagradu za filantropiju Iskra. Konkurs za nagradu za filantropiju Iskra, nagrada za činjenje za opšte dobro. Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama: za doprinos na nacionalnom nivou, za doprinos